Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kita manja katuray. Ay, makita manday tabobot. Nabartag ka manan. Manunga aldawan nga arak ti sangsangwam. Las nga rodanit na tawan bakit? Ay, awan lat amok bobot. Sika pay laeng. Amom nga din niya ti New Year's resolution ko bakit? Drawing to mananday ta New Year's resolution mo. Di mo sure bakit? Ay, nawaw. Maturog kakit din. Sana kung kumpurmiti ibagbagam dita. Tamok asan tumetlang nga matungpal da kita. Sana pa nambarsak bakit? Imayag sa mga laki ti pulutan may. Dapat buwan na bati ti Paskuasan ka na. Ala, ipapulutan mo amin na nagyanti ref. Agtugaw ka pa ya, Maray. Agyaman ak Marisabel. Ala, adan sa mo ti saan nyo nagkinawatan iti asawa, Maray. Ay, asino ti saan apumudot ti ulo na iti kasjay nga aramidan day dya abubot. E di Paskwa, arak ti sinangsango na. Aging gaita, arak lata. Ay, wan. Nasalaw ko iti dalan ni tay, Maray. Nabartag si ka. Tijak kayat, ipapulutan na mat amin ang anagyan ti ref mi, Mare. Ay, nawaw. Nalabas mo tanti kasta, Mare. Ay, talaga, Mare. Iswa ka na yun, anapudot ti ulok, takasta ti asawa. Ay, Mare, malagip ko tinaistoryam kanyak, New Year's resolution nila kay Mau. Saan ka, day? Nag-promise kin ka, asaanan nga agbartag, Mare. Ay na, 5 atawanan, akasta ti bagbaga na, Mare. Ngam drawing laeng, tadi namat nga rod aramidan. Nele, anak ko. Anya jay nadamag ka, nagapa kayo kanu kun lakay mo. Wen anana, pinagsasawak manan. Na, hapay manan anak ko. Di matan maumumang agbartak nanang. Nagbaro atawanan ngam agap, apa kayo manan. Wen tadi namat denggen ti sa una nang. Aging ga iti inomlat ta ti aramidan da. Urayan na siguro abakrang na ti ag-surrender nanang. Ay nawaw, si kaki di mo't anak ko. Ay, si kanto mo laeng at nakakaasin no agsakit nila kay mo. Ay, awan ti kwartami nanang. Numan agsakit day jay abubot, gapo iti kaiinom na, awan ti pagpa-ospital me. Baka amumatan amang itaray iti bagina iti ospital. Ay nawaw, ay, una yun ti kasta, Nelly anak ko. Pusan di pulutan ta pari daw. Napanak mangala sa dapin na bati ti ripmay. Namartekan pari bubot. Sa mesa, makaungat ni Marinele no irwar mo amin na nagyan tirpiyaw. Sanak pa namartag paray. Agidda kakidda ita maturok ta paray. Sika akit di mo paray. Kabalak pa mad. Kabalak may tito magdar paray. Tama. Makitam. Ang mga numadonor taulong paray. Makapasulak pa'y kitin.
Dalag mo na yan, pare. Dumag ka, pare. Narinig ti aksidente. Di bali nakakali, di matita, pare. Last nga inom ta na ito, yan itatawan. Sa bali mo na ito New Year. Siyak to, ti guraan ni Marinili. No, ipilit mo ti kayat mo, pare Bobot. Umay ka pa'y manchain, anak ko. Tulungan nak pa'y man ditoy. Ni tatangay, sa dino ti ayan na. Di maten matatao dito'y balay, nanang. Ay, jak mo, anak ko. Ada siguro manan iti ayan ti kumpari na ah. Amangan no na bartek tumanan nga agawid, nanang. Ay, kat sigurado day ta ah, anak ko. Ha? Nanang, ni tatang ti sumungad. Ah, hunag paiso. Ala, kapit-pitak mat, nanang. Kan kitaan nyo ti rupa na ah. Ay na, sa di naman ang tinagturugan na, idi rabi. Anda naman bakit? Ikaw nakitinda naman. Naan ano tarupam si kabubot? Labay. Ano ka rugit, itirupak bakit? Ha? Dayta, gapo itinalabas apa naging inom mo, di mo pa yan ammo no apay anasugat tarupam. Awan na ito'y bakit? Anya nga awan, kat mo kadardara tarupam. Ag New Year ka, kasta tarupam, bubot? Na ito'y mataro pati inayat mo bakit? Ay na, diyan mo kan ka, bubot. Anay ko. Nasaya at matanariin kan. Ay, nasan ni itirupak bakit? Apay, di mo malagip no anya tinapasamak kan ka idirabi eh, ah? Agsarning ka. Ha? Ay nawaw. Anyat inaramid mo itirupak kung bakit? Apay akastuyan. Ay sana siyak ti pabasulam. Gagaram siguro. Tapno sana ka mapanitayan ti kumparek. Tasyak pa'y ti pabasulam? Kat no nagawid ka kasta ti langam. Kasano nga rin at sumango akarang iti tao no kastilang. Parikot mo daytan ah. Dayta ti ganaabam iti kinasulpeng mo nga asawa. Ala, agbartag ka pa'y. Ibirok mo ti paka-aksidentsyam. Nalabas kamot, bakit? Tapno ibagakan ka. Dandani saan kan amay lasin, bubot. Hindi pare edo ti sumungad nili, bakit? Si kaman pa ti sumango ken kwa na? Tapay asyak. Pari Bobot, handa ka kani, pare. Rumwar ka, takasaritam ti kumparem. Ibagam nga na panak, bakit? Na, ay mga matan ti kumparem. Sigurado ang katawan anak ti kumparek na makita na tilangak. Anya ko matipagbainam ngay lakay. Be proud. Dayta ti resulta tinalabas apa naging inom mo. Nasakit lang arudan ti rupak. Kasta pa lang magtibagam. Awanan, bubot. Uray maagasan dagita sugat. Ay, oo, pare Bobot. Pare. Ay, sumr ka lang, pare Edo. Adda ti kumparem ditoy. Ay, naman. Hindi ka mat makaaw-awat. Bakit? Eh, nawaw. Nanano ka, pare Bobot. Nganisan ka pa na may lasin, pare. Hindi na man kita nakasta, pare Edo. Kagasaman na ita sugat itirupam. Nangalam nga iti deta. Diyak nga rudam mo, pare. Mga naman no, naidara mo ng kaditadalan. Ka, awan malagip ko, pare. Basta nakariingak lang, nasaniit tirupak. Ay, awanan ting guwapo akong parek. Ano kasta, pare? Ay, pangasin, pare. Di mo istoryan iti daduma, ano niya tinakita, ma? Ay, huwag, pare. Sana mapasamak na ita. Anya ti plano. Di saan ka narumwarington New Year? Saan, pare? Katawan, taktukit din ang ititattaon na makita dati kastoy alang ah.
Ay, Marinelli, jak mo tin makit-kita nila kay mo. Wen ata saanan arumrumwar, Mare. Na, itaman pa'y Mare. Saanan nga agbarbartag, Mare? Wen ata nasugat ti rupa na, Mare. Nasugat? Nagawid adara-dara ti rupa na. Tsaka mo nung naidara mo dum di tadalan, kapo iti sobra bartag na. Mabit lang ipakita ka ti picture na. Aday tamare, kitaam. Ay nawaw. Ala, nalabas ti kasta na pasama kiti rupa na, Mare. Ay na, sumot lagaya masaanan na rumrumar. Ay nasayat mo't laang. Tapno sardengan na ti kaiinom na, Mare. Ay, ure asino mo't Mare. Nakababain nga ta ti kasta. No, kayat yaw. Ijay balay latan nga ag New Year tayaw, Nelly anak ko. Mabalin mo't nanang. Nala, ibagam to iti asawa mo, wain. Di yun naman nga agpakita dayjay abubot kada kayo, nanang. Ay nawaw. Apay mag. Di na kayat ti rumwar. Na, apay ka naw. Ada ka di rik-rik na injay asawa mo. Mabain takas jay mo tinapasamak iti rupa na. Apay, at napasama kaya anak ko. Aday ta, nanang. Kitain nyo. Nan. Ay nawaw. Asos. Naibdara mo dum sa amay anak ko. Apay ngay akas tatirupa na dita picture na. Day ta tiganabon ti sulpang, nanang. Anya nga ron ti plano, bubot. Saan ka maki-New Year? Saan pa yan, Nelly? Bakit? Ay nawaw. Ado ti arak jay. Hindi, bakit may... Katpod numat. Uray agbartag ka, ano kayat mo? Saan yan? Agin ka pa'y laang dita. Amok mat laang akayat mo. Amom, noon niya tin New Year's resolution ko, bakit? Awan lat amokon, bubot. Di mon tumanan aramidan dayta. New Year's resolution tarupam. Sa bali itan, bakit? Drawing to dayta, kunakmanan. Asino nga iti kadwa ni bubot ijay balayaw, Nelly anak. Pinilit mo kumaatap no imay. Di bali datayon tulaang mo't Talaga adi na kayat ti umay, nanang. Kasano nga raw ma-enjoy natin New Year na nukasta. Awanan na ta sinobraan na ti inom na idi na palabas a Pasko. Extended pa iti Christmas na, nanang. Alaala, bareng pag nakman na daytaan na pasamak kenkwan na. Kastamat lang ti kunak, nanang. Idi pa'y ngamin a New Year's resolution na ti saanan nga agbartag. Ngam di namat mararamid. Anya ngay ita. Ay, inuray na pa'y laang magtakasta tinapasamak kenkwan na. Rupa pa'y mga raw. No saan nasugat ti rupa na ay awan nanang. Sigurado nga isunto man ang ti number 1 nga agkaywara di ta kalsada. Happy New Year, pari bobot. Kastamat ka, pare idong. Kamusta ka matan, pare? Nasayat mat, pare? Imayak. Tanadamag ko saan kagaya manapan itayan na katungangam. Saan nga rod, pare? Nakababayin ka na iti katugangak, no? Makita dati kastya napasama iti rupak. Adda, madismayada kanyak. Sabran tumat ngamin ti panagin inom mo, pare. Huwag nga rod, pare. May tatibildot ko. Aday nala kapag sangon ta. May sabuti lang narigat no mabartag tamanan. Ang mga nusan lang na ti rupam ti masugat, pare. Marinelli, nakita ka na pa ni Pare Edo iti ayan nyo di kalma na. When Marisabel, nag-text ni Bubot kanya. Saan dan sa mo na nag-shot, Mare? Ay nag-shot da, Mari. Ngambasit laang. Ay, nasaya at ano, saan daan nagbartag ngagpay sumare.
Nagbutang siguro nila kay ko Iso kinontrol na matan, mare. Nasaya at kit di mare, taambo na ti agbutang. Italaang tarupa na mismo tinasugat, mare. May daramudong pa iti maminsan, ang mga nujakton malasin. Ala ka di pa face mask mo dito, bakit? Anom ti face mask, Bobot? Usara ka, mapanak man nagsibog. Anya? Agsibog ka lang nga masapol nga ag face mask ka? Nakabapay, nanda masabat ko dito dalang. Adda ti face mask iti drawer lakay. Iyalanak man nga rod, bakit? No di mangag ka kumakanyak ide, di saan kumaan na pasamak ken katikasta. Saan nga rin? Last day jayo na panaginom ko. Arami na ko, nanya ti New Year's resolution ko. Nay, pare Bubot, kung naklaki din wa sino tinaka-face mask sa masabat ko iti dalan, sika mo gayam. Happy New Year, Marisabel. Ay, Happy New Year mo at ken ka, pare. Na, kumusta mo tong tarupam ang nasugat ngay? Ininot mo tan nga gimimbag, Mari. Ay, nasaya mo nga rod, ano kasta, pare? Ay, no, dimngag ka kumakan ni Marinelli. Saan siguro ang mapasamak ti kasta, pare? Wan nga rod, Mari. Laita ti kamalik. Nagbali na kasulpang nga asawa. Alak, tinapatag, nakaamiris ka, pare. Iso na laeng ta, ne, inuray mo mga kasta ti mapasamak iti rupam. Imawag ni Manong Cesar iti cellphone mo itay lakay. Ay kat sinong batam ko man bakit? Katun mat, Anyang itimbaga na. anya kumapay ngay. Agshot kayo kanumanan Dahil talaan, timbaga na. Wen. Saan? Arami ina kong New Year's resolution ko, bakit? Kaya saan ako nagsulsulpang? Ay kat nasayat ano kas talakay. Saan mat adakas ti uminom kat. Basta saan akanayon, kan amom ti agkontrol lakay. Uwin, bakit? Agyaman na kara kita, pamagbagam kanyak. Ay, nawaw! Di ka agsulsulpeng, tapno mayadayo ka iti mabalin apakay sagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.